nze mundeke mbuzi omubanda wa kabaka ne mutabani wa Tibihwa ani asaana akalulu. Oh mama, mama, olololo. Eno Uganda osoberwa abantu batukoba mbu mubanda nasaana okuweebwa akalulu mbunana asobola okudula Uganda kyokka muzeeyole misanvu natukobye mbu muhoozi naasobola awo muna Uganda nga mukambwe ati wacha weweeti byakusika kale Nze mundeke ndogere, nze mundeke njogere, nze mundeke mbikobe, nze mundeke mbikobe bana tudaze ino, nga tudaze nze mundeke ndogere, nze mundeke njogere, nze mundeke ndogere, nze mundeke njogere, nze mundeke mbikobe, nze mundeke mbikobe bana tudaze ino, nga tudaze kale nze mundeke ndogere, nze mundeke njogere. Ate ensonga gye ndikuba kagwa ntwaire ibanga ngezira gye njikoba buti mwe bababa musembere kumpi njiwaye mwida kuvaawo nga mutenda butenda obukodyo Uganda ya leero mekunanyo yagiroga abantu okweitanga balonda obululu omutonzi yamba tukyukize iwanga enensiko wozira iwe kyogikoba ebintu byeriga buli domeko kweizaki wozira kyotukoba muzeeyi yogera amazima omuno gw'olukumi butyogo gwa kanana sabunye w'ebibiri yena wa kanana kitabe ekyo kikumi buti ekyo kya kanana kalamu ey'ekikumi yona ya kanana ayi nze mundeke ndogere, nze mundeke njogere, nze mundeke mbikobe, nze mundeke mbikobe bana tudaze ino, nga tudaze nze mundeke ndogere, nze mundeke njogere. Nze ashi Uganda gyendi munkukobye bwoba ne sente omala agasengukamu kubanga bababe ebintu bye mbona mukagwa biniza bunize omuntu wa wansi bukeera ku nkyabo bakuleetera obululu nga bendolonde omuntu anakugasa ozunga n'omusa n'ofiirira nsiyo amaadi gakukuba mbu oyenda oganirwe kyokka webirabo balangirira owundi siya nze nkooye ebintu by'omukulu bw'oyogera amazima bukeera ku nkyotoziikwa ate bw'otufere eno esente koyoola kaweesi bamuyita ng'ayogeire bw'amazima afande kirumiro gotakunaabiriga nze mundeke ndogere, nze mundeke njogere, nze mundeke mbikobe, nze mundeke mbikobe bana tudaze ino, nga tudaze nze mundeke ndogere, nze mundeke njogere, nze mundeke ndogere, nze mundeke njogere, nze mundeke mbikobe, nze mundeke mbikobe.